استعرض التاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش مر الله پروردگار عالمیان را. درود و سلام بر سید پیغمبران محمد، عائله ایشان و تمام صحابگانشان. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما خوشنودیم که با شما درباره یکی از مشکلات مسلمانان که در زمان دشوار امروزه دقیقاً باید روشن شود بررسی میکنیم. این زمان است که حمله شدید دشمنان اسلام به مسلمانان شدت گرفت. کافران تمام قوه‌های خود را به مقابل کشورهای اسلامی و مخصوصاً به مقابل شام جمع کردند. آدمان در این باره می‌دانند. مجيء روسيا كان بمباركة من رئيس الأساقفة. پاتریارخ مسکو برای به سرزمین شام آمدن روسیه برکت خواسته گفت که روسیه جنگ مقدس صلیبی میبرد. سربازان آنها صلیب را با خود به سرزمین های شام آوردند. ولا يخفى على أحد أن روسيا لم تأتي. از کسی پوشیده نیست که روسیه به شام در حال وارد شد که با امریکا و دولت‌های همسایه سوریه سازش داشت. مردم می‌دانند که تمام دولت‌های خاورمیانه در سرزمین‌های مسلمانان در مبارزه با اسلام و بر ضد ظهور دولت اسلامی که از جان و ناموس مسلمانان حمایت خواهد کرد متحد می‌شوند. اکنون بیایید به مسئله میگذاریم که به ما خیلی ضرور بوده، میخواهیم آن را محاکمه کنیم. این مسئله اعتماد به کمک الله است. ولأبين عظم هذا الأمر أذكر فقط بمسألة واحدة بسيطة وهي برای روشن کردن بزرگی این قضیه یک مسئله عادی را خاطر رسان میکنم. جهت معنوی و قناعتمندی باطنی از عامل‌هایی که سبب سر شدن جنگ شدند برای سربازان در تمام عالم در طول تاریخ انسانیت دارای اهمیت کلان بود. جهت معنوی و روحیه جنگی برای جنگاوران برای به دست آوردن پیروزی و دستاوردهای عظیم اهمیت کلان داشت. از این رو اسلام توجه آدمان را به این نگراند. مانند همین همه خلقهای روی زمین به بلند برداشتن روحیه معنوی و جنگی آدمان دقت کلان می‌دهند. من احد الامور الهامه لرفع هذه الناحيه المعنويه هي العقيده والحمد لله. یکی از عامل‌های مهمترین بالا بردن روحیه معنوی عقیده اسلام است. حمد به الله که مسلمانان در عقیده اسلامی شک ندارند. على سبيل المثال عندما خرج المسلمون للدفاع عقیده اسلامی روحیه مسلمانان را در دشوارترین شرایط بالا میبرد. مثلا وقتی که مسلمانان برای دفاع از مدینه برآمدند، به قبیله هایی که مشرکان قریش سرجم نموده بودند آنها را از هر سو احاطه کردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه اصحاب خود چاه کافته آنها را با آن خبر خوشنود کردند که یمن و امپریاهای روم و فارس را میراث خواهند گرفت. آنگاه منافقان گفتند محمد به ما قصرهای خسرو و شام را وعده می دهد، در حالی که هیچ یکی ما حتی برای قضای حاجت جای خود را ترک کرده نمی تواند. اما مسلمانان به دلیل بزرگی شخصی که این خبر را به آنها رسانیده بود به پیروزی از جانب الله ایمان قطعی داشتند. المسلمين ويهزنا من أعماقنا أذكر
як ҳодисаеро ки ҳангоми ҳиҷрат рӯй дода буд ёдовар мешавам. Ин ҳодиса мусалмононро қувват мебахшад ва рӯҳбаланд мекунад. ҳангоми ҳиҷрати расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам Суроқа ба эшон расид. расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ба Суроқа фармуданд: эй Суроқа, баргард ва ба ту 2 дастпонаи хусрав дода хоҳад шуд. дар он вақт Хусрав пирӯзиро бар бузургҷуссаи аврупоии он замон Византия ҷашн мегирифт. империяи Форс бо ғалабаҳои худ машҳур шуда буд ва дар ин вақт паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба Суроқа 2 дастпонаи Хусравро ваъда доданд. ин калимаҳо чӣ маъно доранд? ин суханон маънои онро доранд, ки мусалмонон бар ин давлати пешбар ғолиб гашта онро мерос мегиранд ва ба Суроқа бар ивази он ки ӯ таъқиби паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалламро идома надода ба Макка бармегардад 2 дастпонаи қиматбаҳо дода мешавад. Суроқа кӣ буд? Суроқа марде буд ки дар он замон мушрики кофир буд. бо вуҷуди ин Суроқа ба ваъдаи расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ки ба ӯ 2 дастпонаи хусрав дода хоҳад шуд, бовар карда ба Макка бармегардад. вақте ки ба Макка баргашт, мардум аз ӯ пурсиданд: чӣ кор кардӣ? гуфт: ӯ ба ман 2 дастпонаи хусравро ваъда дод. мардум ба ӯ ҷавоб доданд: муҳаммад туро ҷодӯ кардааст. ба ибораи дигар, ба ин суханон чӣ гуна бовар кардӣ? чӣ тавр онҳо чунин гапҳоро нагӯянд? имрӯз мо ба мусалмонон нусусеро хонда медиҳем, ки дар он гуфта мешавад, ки Аллоҳ ба лашкараш кӯмак мекунад ва динашро олӣ месозад. барои далолат ба ин маъноҳо мо оятҳои зерини Қуръонро ба онҳо меорем. ӯ он зотест ки расулашро бо ҳидоят ва дини ҳақ фиристод, то онро бар тамоми динҳо ғолиб гардонад. онҳо мехоҳанд ки нури Аллоҳро бо даҳонҳояшон хомӯш кунанд, лек Аллоҳ мехоҳад нури худро комил созад, ҳарчанд ин ба кофирон нописанд бошад ҳам. ёрӣ додан ба муъминон ҳаққест бар зиммаи мо. ароина мо ба паёнбаронамон ва муъминон ҳам дар ҳаёти дунё ва ҳам дар рӯзе ки шоҳидон қоим шаванд ёрӣ медиҳем. Аллоҳ ба онҳое аз шумо ки имон оварда амалҳои шоиста анҷом доданд ваъда дод ки онҳоро ҳатман дар замин ҷойнишин гардонад. чунин нусус бисёранд. он гоҳ шахсе ки ин оятҳоро барояш меоварӣ ба ту мегӯяд: эй шайх, оё воқеан чунин кор имконпазир аст? охир Амрико давлати абарқудрати ҷаҳон аст. шумо бо суханони худ гӯё ба мо ваъда медиҳед ки мо қасри сафедро мерос мегирем. ба чунин ашхос посух медиҳем. Суроқа ки ба ваъдаи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар бораи гирифтани 2 дастпонаи хусрав бовар кард, Форсро давлати пешбар медонист. ваъдаи гирифтани 2 дастпонаи хусрав дар он замон мисли ваъдаи мерос гирифтани кохи сафед дар айни замон аст. Суроқа дар посух ба суханони Қурайш чӣ гуфт? хуш ки бошад, чун Қурайш ба Суроқа гуфтанд ки Муҳаммад ӯро ҷодӯ кардааст, вай ба онҳо ҷавоб дод: эй ҷамоати Қурайш, савганд ба Худо, шумо медонед ки Муҳаммад шахсест ки шумо аз дигарон дида бештар аз ӯ хушнуд ҳастед. яъне эшон нафаре буданд ки Қурайш дӯсташон медошт ва дилҳои одамон бештар аз ҳама ба эшон моил мешуданд. сипас ӯ гуфт: ва шумо медонед ки ӯ дар гуфтор аз шумо ростгӯтар ва аз шумо дида боэътимодтар аст. наход акнун баъде ки шумо дар чаккаи рӯяш мӯйҳои сафедро дидед, шумо ӯро дурӯғгӯ ҳисобидед? Савганд ба Худо, ман ӯро дурӯғгӯ намедонам. бо вуҷуди он ки Суроқа дар он лаҳза кофир буд, суханони расули Худо саллаллоҳу алайҳи васалламро ҳақиқат медонист, зеро дар замони эшон зиндагӣ карда ростгӯии эшонро медонист. модом ки чунин бошад, ба суханони паёнбар саллаллоҳу алайҳи
علیه و سلم باور کردن شخصانی که به الله و رسولش ایمان دارند چگونه باید باشد؟ ایمان ما طلب میکند که آنچه را که الله و رسول او به ما فرمودند حقیقت دانیم. اینچنین ایمان ما از ما طلب میکند که آنچه را که او به ما فرموده است اجرا کنیم و از آنچه که او ما را باز داشته است باز ایستیم. چنین است عقیده مسلمانان. به مسلمانی که گواهی میدهد که نیست معبودی بر حق جز الله و به الله همچون پروردگار و به محمد همچون پیامبر ایمان آورده است، جایز نیست که در سخن الله و پیامبرش حتی به وزن ذره گرد شک و شبهه کند. اما برای آنکه مردم ما را نادرست نفهمند و فکر نکنند که ما سببها را صرف نظر میکنیم، میگوییم حقیقت این است که پیروزی از آن مسلمانان است. این است وعده الله و چنین است مژده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. ما با اذن الله بزرگ وارثان تمام دنیا خواهیم شد. در این باره رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله تمام زمین را پیش من جمع کرد و من مشرق و مغرب آن را دیدم. قلمرو امت من هر جایی را که پیش من جمع آوری و پیش من نهاده شده بود فرا خواهد گرفت. این سخنان معنای آن را دارند که قدرت اسلام تمام جهان را فرا خواهد گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم باز فرمودند: این کار به آن جایهای می رسد که شب و روز می رسد و الله این دین را در هر خانه پشمین یا گیلین یا با عزت یافتن عزیز شدگان و یا با خار شدن خار شدگان جاری خواهد کرد. به مسلمانان روی آورده میگوییم شاد باشید، ولی غلبه بهای خود را دارد. برای به دست آوردن غلبه شما باید سببها و شرایط غلبه را بر روی برآورید. باوری به غلبه معنای آن را ندارد که ما باید از سببها دور شویم و چاره نبینیم. ما باید سبب و شرایطی را که ما را سوی غلبه میبرند با کمال غیرت بر روی برآوریم. ما باید طوری رفتار کنیم که سزاوار پیروزی الله باشیم. از الله متعال میپرسیم که ما را با پیروزی بزرگ شاد گرداند که در آن اسلام و پیروانش سربلند و کفر با پیروانش خار میشوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд و бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.